Politics le Thu Thar Thlirna episode sari palina kan lo lom le veka chau tuntuma kan thlir ho masak ber tur chu Israel sarkar to puang tu te seidanin anram intelligence Paul Mossad hotupa David Barnea chuan August ni sompali ni ngani khan Qatar ram kho pui Doha Qatar ram Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani yakoma hian in komna hian Turkey Foreign Minister Hakan Fidan apo atil ve ani anin komna hian Israel intelligence hotupa David Barnea hian Hamas ten mitang an kolte anron chhuat heidan tur Qatar Prime Minister le Turkey Foreign Minister te uluk takina soipuya a soizelna chuan nasale zulzoka Hamas tena mitang te anron chhuat heina tura inbiakna neih anrota Mossad hotupa David Barnea hian Hamas te chuan mitang te chu voi khata anron chhuat vek turania chu tiang ni lo ata tola mitang chuang chi chu inbiakna tan an pomdon lo ti an soyani kana video masalama kanon soito thina Qatar le Egypt ram palai te chuan Israel le Hamas inkara inka haya theinan Hamas te mitang kol chu anni theina turin palai na an thok meka Hamas te hian an mitang kol te hi voi khata anron chhuat vek theidan tur kong an dap meka ma se Jerusalem Post chanchinthar in tardan dan chuan hetiang hian Qatar ram te le Egypt ram palai te hian Israel le Hamas te inkara hian inremna turkong zongin palai na thok mek ma sela voi khata mitang chhuat vek te po soi ma sela inka hai thani chungom theinan mitang som chhuat phot te po soilan ani ve thoni in antar langani Hamas roi tu engomazat chu tuna hian inka hai chungchangai tur hian Turkey ram an cham mek hloma tin heiba ka hian Egypt rama po Hamas ho tu lok then khat te po Egypt sarkar palai te nena mitang chhuat dan tur le Israel nena inka hayom thei dan tur kong dap tura soi ho na an nei mek bok nia soi ani bokani patnina chuan August ni sompali ni ngani khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thu chhuat siamin Hamas te nena anin do chu atop theinan Israel duhdan panga asoi chhuak le a chungte chu Hamas te ral thum zong ti top Hamas te mitang kol zong chhuatir hab Gaza ram chu ral thum omlo no hmuna siam Hamas te chu ral thum chu sak vek an ni baka ral thum an siam chuak le tur te ramdang atanga ral thum an lak lu theina zong te dan cha vek ati top sak vek Gaza chu Israel sipui te kai roi thei a da a chu ram ven himna po chu Israel sipui te kota da ani mi puyen kol tu atan rural to thar Hamas le Palestinian Authority ami ni lo ruat te ania Israel sarkar ina Gaza Hamas te nena anin do me ka remna le mbon na tak takom theina tura andu dan panga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu anaron sai cho hi asoi dan taka chuan heng asoi chu te hi Israel ram himna thlen ngei tur ania chu nena omzia chu aniang atia asoi zelna he an thil phut panga te hi athlen dik thei chuan kantan athanga hei mai ba ka hian chumi thlen theina tur atan chuan kan thok rima chumi chu mi zongin an thathiam turani atia mi zong ati hian Khawvel ram dang te pon Israel ina amaram chung achin felna tura adu dan chu an lo hriat thiam pui adu ti in athluk thei ome tin Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan anram Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Hamas te ando mek chu chunchom sel tur le Hamas te nen inremna lai lok po nei ma se he in do na hi Israel in nena achan kim ma chuan be chunchom sel turin angen ti asoi chuak thar le ani US President Donald Trump man thalea Israel atlo don ti soi thom te po chanchinthar lamate alo langa heme chungchang kha chiang tu pakhat Israel sarkar ho tu jing mi chuan tuntin hmuna chuan rin thu mai le indor na chu akal tan chaw chu wangin an be seidan chuan September thachan velama Trump hian Israel hi atlo don ani point atlo thei chaw abe seya tin chu pa ka he Trump pan UK aron tlo hi Israel ron tlo hi United Kingdom atlo ma a Israel ron tlo atum don ani point atum thei chaw aringa tin he rom man na hi
soi omma sela indor na hi atir te alania chu wangin thil chiang engma soi thei alom lo ti in asoi chok ve bokani pathumna chuan US President Donald Trump chuan okas ni sompanga a Russia President Vladimir Putin nena anin mu huna Ukraine President Zelenskyy le Putin te chu anin mu ve le ngei theina turin hunrem chang azun sak tur thu asoya Putin le Zelenskyy hi anin mudon ani chuan Alaska emo anlain mu ve ngei thei nan rem chang zon sak ka du ni atia Donald Trump hian Fox News radio ten an komna Russia nena hrekna an pek lop na turin nisom chhunga Ukraine an do chu ti top turin awawa kha awona ka Russia chuan lau thongin Putin hian mai chana inbiak aron du ta em ni ti zona a chana chuan engkim mai hian ngonga nei veka India chungchang hemi zona chana hian a soi choka Russia tanga tuyal thei leitam ber tu ram pahni na India chuan tuyal thei hetianga Russia nena tanga alei chun zom zelo wang hian United States chuan chia za somnga in antisang ta chu Russia tanga tuyal thei an lei ti top na tura US sarkar in India akarna ani atia hetia Russia tanga tuyal thei leitam ber dottu India laka chia US in ti santa ka chuan Russia chuan US nena inbiakna nei andu thuan thlenta ani atia achan po Russia tan chuan an ramatanga tuyal thei leitam ber dottu an chan chuan ali tam ber ram China po an la chan ve thei dona chu wang te chuan Russia hian India laka US ina chia ti san an han puan ta ka chuan inbiakna hi anon du chhota ni in angai thei ti te point zona hi achang ani Donald Trump chuan tuna chuan Putin chuan US aza to a Joe Biden a president ani lai kha chuan Putin hian US si aza lo ani atiani kan video upload nun bera khan kanon soi to a US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Trump le Putin te Alaska inbiakna an neia ra tha a chhualo ani chuan US chuan India laka chia sang zokin lak le an tum mai thei ni in alo soi to poka achan po US chuan Russia in atho pui ram ania wangin India chu tuyal thei a leitira he India ina tuyal thei Russia nena tanga a lei chu Russia tan tranpuina thatak ania chu mai ba ka Russia ram ele bardin muntela sumlak luna tla chemek chu India sarkar hian tuyal thel alak awang hian a tranpuya chu wang chuan US sarkar chuan India malak lehi adu lowa chu wang chuan chia ti san bel le ta po soi alani mai thei ti in a soyani palina chuan India chuan Russia tanga tuyal thian le wanga US in chi an lak thin anon ti pung chu thil diklo tak le ngai tu non ngai tak nin ti na chang le ti kan video ma salama ka non soi to ni kha United States in India laka chia an lak thin ti sang ma sela India chuan Russia tanga tui al thei alei chu tun thleng hian ala ti top chong lawa India ram company zinga Russia tanga tui al thei la lut member Indian Oil Corporation chairman AS Sani chuan India sarkarin tui Russia tanga an tui al thei leiti tlem tura moti pung turin engma hriat tirna an hril san pa lo atia ani soidana chuan kan leidan pa nga in Russia hnen atang hian tuyal thei thlit fim lo hi kan na lei chun zom ta zel ani ati July tha le tun August tha chung ngei po hian Indian Oil Corporation chuan Russia tangin tuyal thei kan la lut reng atia IOC chairman chuan United States atanga tuyal thei lei turin amo hundanga tuyal thei lei turin hriat tirna engma sarkar lamatang kan dong chuang lo tin asoi fia bok hemi chungchanga hian India chuan Russia tanga tuyal thei an lei chu US le Europe ram hroi tu ten an ron soi sela chu an ma ni ho nge chuan Russia nena sum don an la kalpui mek thosia an thil ti hre chang lo le ka India an ron soi sel chu thil fel mul tak ani tin an chang le ta US hian nikum chung khan Russia tang hian sum don na bungro le thil dang US dollar tluk le ding on thum hu an la luta European Union na tel ram ten nikum chung khan Russia hena thang tho hian bungro le thil dang atangin US dollar tluk le ding on somli pakhat le point pakwaman an la lut pokani chu Russia in Ukraine arun nu le arun mek lai thil thleng ani a chu han ngai tu taila United States le European Union ram te hian Russia le Ukraine anin do mek chung
nikum chung rungat point chu tiang ang chuan poisa tam thak khu in Russia hi an da sum don pui mek ani US yan kumin chungin Russia hian atangin leitha US dollar makta duai zakwa som ni pasari man alal luta heiba ka hian palladium ti te uranium le plutonium te po US yan Russia hian atangin US dollar makta duai tam tak man kumin thleng hian alala lut rui reng thawani European Union ram te po Russia tanga tuial thian lak lo thin ti tlem ma sela kumin thleng hian an lati top vek chuang lowa Europe khomol puya Russia tanga tun thlenga fossil fuel anti lala lut tam ram te chu Hungary te France te Slovakia te Belgium te le Spain te ania heiba ka hian European Union a tel ram te hian kumin chung ringot po hian Russia hian atangin leitha US dollar makta duai zarok somli man hu an lala lut renga heiba ka hian United States le Europe company tam takin Russia hian sumdon na an la kalpui mup reng bokani heng te ngai tu chen chuan India in Russia hian atanga tuial thei an le awanga United States le EU ram te na anon soisel chu thil ngai tu chen ngai tak le mani mong lim an ni na te po alan chhuat tir United States phei chuan chi anon ti san hi thil dik tak ani lo ti anin hriat thiam ngei ngai ani achan chu India hian Russia hian atanga tuial thei le hi amadu thu ngei le ani achan po Khawvel ram dang zong ain Russia hian tuial thei thlit fim lo hi India hian hian tlom takin le tir thei chu India ram tol chung ami pui zong ten kan lo tang kai puin India ram economy poina athat puiania hei hi United States chuan Khawvela sarkar ro pui ber kan ni ti wang rungatin India laka hian leilen na thalo tak mai chiam mangin aron lan tir ta hei hi India tan chuan pai dai har tak thil ani ve bokani India hian nikum chung khan Russia hne na tang hian tuial thei thlit fim lo hi US dollar tluk le ding on somnga panni point pasari le pathum man ala luta komin January atanga June thla thleng khan India chuan Russia tang hian ni tin tuial thei barrel makta duai khat le point pasari panga ala lutani pangana chuan North Korea ram ro rel tu Kim Jong Un a farnu Kim Yo Jong chuan August ni sompali ni nga ni khan anram thenom South Korea in anram ri tangin aurin a then khat an la thla nia North Korea an pu chu thus diklowani atia South Korea nena anram ri tangin North Korea chuan aurin na an vote chu an la thalawa an la thangai don lo bok ti in asoyani Kim Jong Un a farnu Kim Yo Yang hian South Korea in anram North Korea nena inbiakna neia in thian thatna neih theina tura indoor ton an be sei chu nui zatin North Korea chuan tun din hmuna chuan South Korea le United States nena in thian that tumna an nei ri lowa chu tiang lampang hoi tumna po an nei lo atia ani ina soidan chuan Russia nen in thian thatna thatak North Korea na neia chu kan du tok em ani ati ramria aurin na lak thak ti hi kan chanchinthar thlir zauna lo ngai thatu te then khat chu bangbo ve thei viau ania achan chu hrelo ngai lo te kan lo om takin toy tein han soi fe don taila North Korea le South Korea ten kumsang khat chu ko somnga a tol chungin do an nei chu kumsang khat chu ko somnga pathum khan atopa chu Korean war lo top tak nu chuan North Korea le South Korea ram te chuan in tlo po to lo turin ram rifel takin an siam felta chu anin do zo nu chuan ram pahnih te chuan ramrin kan ton an phaltak si lawa chuan khami ramrin nai a khan hei aurin na kan ti loudspeaker kha an vo ton ta chu aurin na mang chuan an mani ram ve thu le hla te le rimoi te le zai te le zirtir na te puan chuanan an mang tangkai ton ta chung chu ataka indo to lo ma sela aurin na mangin anin do chun zom zel ta ni chung te ni wang chuan North Korea le South Korea ramrin naya hian aurin na ri vua zai te thu soi te an ti chuathino wangin aram khami North Korea le South Korea ram rin naya om te chuanin entiklai point khatiang ang zai te thu soi te khatiang rimoi chi rang te kha ngai thak turan nei chho char thina hetiang ang an malak na hian North Korea hian South Korea mi te ta na North Korea ram dik zia te le North Korea ram mina ma son zia te kha
an puang chok ve a ti chuan South Korea lampoi North Korea ina communist sarkar an kalpuya diklo zia tele North Korea mi puite chu an ram hroi tu tena an ril ru an suk diklo zia te kha aurun na mang hian an va soi fia ve thina ni hei mei ba ka hian Mizoram a pok an do hriat lar South Korea lam rimoi K-pop hla te hi North Korea thalai ten an lo ngai thlaka an lo hriat ve theinan ram ria aurin na mang hian South Korea sarkar hian ati chuak thin bokani so ting chon he loudspeaker engani warfare anti aurin na manga indo na hi North Korea le South Korea ram ria hian kumsang ka chuko somnga pathum atang khan an local pui to thina atoi zong en soitai la South Korea President Thar Lee Jamyong chuan ram ria aurin na manga inrun lui to na thleng thin te hi ram pani te in mel mak na ti zual tu ni na ria hei wang hian an ram thenom North Korea nena inbiakna tha nei adua wangin hetiang bo rok a omrang chuan inremna tak tak tele in hriat thiam na te a lo zel arina wangin South Korea sarkar chu ram ria aurin na manga North Korea anwa beithin na chu ti top turin thupek a chua chu athupek chu kumin July tha tang khan North Korea point aurin na manga in beina chu anron ti top ve ni in South Korea sipai te chuan an soya ma se hei hi North Korea ram hroi tu farnu hian thupel chen dol lo ani ti asoi kan ti to kha chungte ni wang chuan North Korea le South Korea in kara hian heram ria aurin na manga anin beiton na thin te hi an chunjom le zeldonem nge South Korea zok he chon cholsan tak tak an tum tong ti chu hunin laron hril tura ngai taila komin August ni sompore tang hian US le South Korea sipai te chuan nun chan an zir ho dona hemi wang hian Korean Peninsula an tia kimi South Korea le North Korea omna thlir kar tira a leilung a khilai khomol ti meng a khian politics borok atang chole viu thei don nia ngai te pon ya chan chu North Korea le South Korea chu nam khat chi khat trong khat mang ni ma sela ram rana chengan nia North Korea ram hi communist ram an nia South Korea hi democracy ram an nia chungte wang chuan an sarkar kai hroi dan tele mi puiril rup suk thek rim rim po hi ai nang lo ema nam khat chi khat khatiang chi trong chi khat mang ni si kha wile kel thun pol an soyang main engtik lai po in bau reng an nia wangin tuna tun thla August ni sompareta US le South Korea sipai ten nun chan an zir ho tur po hi North Korea mit chu atimim le view don nia ngai thei ani parukna chuan India rama kan lo lut le tonga Tamil Nadu Larsa RN Ravi chuan Independent Day pola thucha asoya Tamil Nadu a sarkar na chelmek tu DMK kai hroi sarkar ta na khot thei deuh tur thil soya nei nuala chungzinga chuan Tamil Nadu state chhunga zirna tlak niam na sat thu te mani intilum an pun na sat thu te le thalai zinga rui lo ngai an pun thu te le nam noi nung le mei chi te chunga hleilen na apun na sat thu te asoya mei chi te phei chu an chunga mi paten hleilen na an lantir na sata wangin mei che tam tak phei chu pon po mania chok ngam lawa nom thu te hia ti te hia la soi choka he thu soi wang hian Tamil Nadu sarkar kai hroi mek tu an chief minister MK Stalin le a cabinet minister te chuan Larsa pin Independent Day pola at home ti program a chen na muna a hoi hot tur chu an tel velo tur thu an soi chokani heiba ka hian Tamil Nadu higher education minister Govi Chezian chuan Tamil Nadu sarkar soi sel tu Larsa chu kar le lama university convocation mun nia amang dona chung mun nia te chuan atel pui lo tur thu asoi chok pokani Tamil Nadu higher education minister Govi Chezia hian an state chief minister MK Stalin hawa cabinet minister ten Larsa pina Independent Day lom na puala a chen na huna at home a huai hot tura antel velo tur thu hi Tamil Nadu state musit tu le soi sel tu Larsa an do dal na lantirna ania wangin he an thutluk na hi an state be pui ta point hriat thiam puya zom ve turin asom bokani amalama po kanon soi to thina Tamil Nadu state chungchang hi an Larsa le an state sarkar an council of minister te hian borok so sang tak tak an lo nei to thina an ram state assembly an ram tilan state assembly na bill an pass tam tak ta kha Larsa phian lo pom pui du lo na minga zian nan du lo thina ni tin bill ngani assembly na bill an pass then khat ta kha
state mai ni lo president of India ina ming lo zian nan ngai thil te ania khang te kha president lo ngai tu tur khana thon chho du lo thine Tamil Nadu atang khan chung te ni wang chuan Tamil Nadu state sarkar le anlar sap te hi borok ngani in be ton nakha an lo machon pho to thina tun tum India zalen na champa thlen na ni tura po hian borok aso sang chole ta le a eng po chuni sala Tamil Nadu state ta hian regional party DMK ten sarkar an chel meka tin governor lar sap hi BJP nan rotania BJP mi le sa kha ania chu wang chuan heng lar sap tele state sarkar council of minister te in ngai lo na hi chu Tamil Nadu a chuan thil thar vak po ni to lo hil jokani pasarina chuan Uttarakhand state cabinet chuan an state chhunga danan man mek ti luina a sa khodanga in le khapna dan Uttarakhand freedom of religious act chu atom ni na tan en nona siam thatle turin an poma hedan Uttarakhanda hian hedan an man hi Uttarakhanda hian kumsang ni sompore da tangkhan an mangtana kumsang ni somni pani khan atum khatna tan an en nona an siam tha komin assembly for thutkom august ni sompore da Uttarakhand ni na an nei tura hian hedan hi en nona siam thatle a avoi ni na tan ti le an tumani hedan en non le an tuma hian an state chunga mi in sa khodanga midang ain le lui tir chuan a hremna chu kumsom atanga kumsom ni lungin tan tir theih tele poisa cheng noi som choi tir tura a hremna hi ti san an rot don a heiba ka hian an dan bo chet na satdana zirin dan bo che tu chu a hremna tan hian dam chunga lungin tan tir ta po a huam tel tir to don ani ti in soi ania heiba ka hian he dan bo che tu ni hriat chu police ten man phalna lama sakher lo poin an mirin hlel zong te kha an man thei to dona ko tin dan bo chia pu chu thiam lo na an nei lo e tia a fin fia ma chuan bel phalna po pek ni lo turin he dan hi Uttarakhand state cabinet chuan siam that an tum don ani he dan hi Uttarakhand a hian BJP in rorel na an chel meka an ni hian he dan hi khong taka kalpuya a hremna po dan bol chetu hremna po sang takle hreom taka hremna pe kha an rota achan po India rama hian Hindu sa kho betu te hi politics a te ro rel na te har thar nan changa an han ngai tua an sa kho Hindu te hi sa kho danga in let na saper pol an nia chung te ni wang chuan an ngeni an politics han khel chowa sarkar ten han kai roi ta ka hian Hindu sa kho te alo hima sa kho danga in le tir tum tena an be chona khan an lo invent thiam thina turin dan manga state sarkar te central sarkar ate dan manga khatiang sa kho danga in le lui tirna angchi om thin te kha ad dan thina turin dan siam kha an du ta thina chu ati hlotling tu zinga Uttarakhand state hi antela kumsang ni sompore ta tangkhan sa kho danga mi in le lui tir kha khap ania chungte ni wang chuan Uttarakhand a hian Christian missionary te tan chuan rongbola khir chho viu don te po ni in alang chowa tin Christian kerlo po sa kho dang te po he tiang engeni mission na thok khana nom ve tho poka chung te tan chuan kong athim chho hle don nia ngai thei te po ni eng po chun sela voin hi India ina zalen na anei na champa kumsom sari pakwana alo ni ta in zawain he ni hi lim tak le nuam takin man kan du sak da chau tikhan kan chanchinthar thlir zauna chukan du tok le photanga kanon soi fo to thinangin comment lama te thanem ron ngai le ula tin min lo like saka min lo subscribe pa a shave lo te nena he kan video ron siam hi lo share dar le turin kan som non le chau